Tinapalabas, sinurot ni Bakatlomen ni Edmar iti balay ni Rodora. Nangigna ti panagkatkatawan ni Edmar. Simirip iti ridaw, ket nakita na akaslaad dar arakupan ti baro. Ken kaslaad da kain-in nagigna, ngem awan met makita na. Dagdagos a pimmanaw daytoy iti naladan ti balay ni Rodora, ket nagturong iti ayan ni Dolores. Nakunamot ni Dolores nga adda ni Rodora ijay balay na. Isu asaan nga agmaymay sa ijay ni Edmar. Matikaw latta ti baket. Isu nga inkedengnan asaanen nga agatap may papan kini Rodora. Nagpaili met ti grupo ni Charlie ket narabyan da. Inkedeng dati agawid ijay purok berde. Kabayatan na. Iti ayan da Paula ken Dolores. Masuron ni Paula. Gaputa saan apinatgan ni Edmar ti awis na. Iti panagsarsarita da at da nagtuktok. Ita gagayem at 20 tuloy tinobela tayo anapauluan. Rodora! Ay na, awan pa'y nakita akaayan ayat ni Edmar. Ay na, Paula. Ibagbagak nga rudan. Lipatemon ni Sir Edmar. Adda nagtuktok. Amangan no dagiti dadakkel mon. Ay na, saan da maturog ita ditoy? Maturog da ija umada. Oh, diin ka kitaan no asino dayta. Sige, inakitaan no asino dayta. Ni Edmar lakit din. Ha? Kunakon kat asika Edmar. Oh, Edmar. Inarakop nakmeten. Oh my ka! Sumrag ka! Adayta, mangan kan Edmar, kanakaadol ni Dolores. Sige, agyamanak. Kunak no saan ka ang makaumay, Sir Edmar? Agawid ako maitayan. Ngem, nalagip ko ti awis ni Paula. Ay na, naragsakak ta imay ka Edmar. Di mo laan mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Gapo ta imay ka. Ay sus! Nakagkadlaw mat nga da panagayat mo kan kuana, Paula. Talaga adi mo mailimad anya. Dolores, nalpas ka din anangan? Wala, itaypay. Ibusak la dayto aday ti platok tagawid tan. Ha? Anya, nagbiit kayo matan. Bayam nga gawid ni Dolores, basta dito'y kapay Edmar. Anya? Kastagayam ti planom, Isu nga inawis na kami adwa. Apagawidan na kat agbati ni Sir Edmar. Agkuyog tanto, Dolores. Ket itulod kanto ije balayo. Sir Edmar, agyaman na kiti panang itulod mo kanya ka? Awan anyaman na. Kinapudno na. Diyak ko mamapanan ije balay ni Paula. Ngem, imbaon nak ni Rodora. Amangan ngamin ka no agapa kayon tumanen. Anya? Ni Rodora talaga. Amangan ka no anya ti aramidan kan ni Paula. Iso as sinurot kan. O sige, inak nga roden, Dolores. O sige, Sir Edmar. Aganad ka iti dalan mo. Wisit talaga. Imay ngagpayso ni Edmar. Ngam apagbiit laang. Kalpasan na. Intulod na pa'y ni Dolores. Kasla imay nalasinukon ni Dolores. Ay, kailiw ko day disigod apa nagkuykuyog mi kin ni Edmar. Kasano nga ta maisubli disigod alangan-langan mi. Masurunak talaga. Tadayjay pa'y Dolores ti ad-adda nga imprioridad na. Sterling, no kumaadda ita ni Paula, mayat kuma. Anya nga tano mapan mi ayaban. O di, mapan kayo na ta. No? Kaya't nati sumurot kada kayo. Sige boss, ing kami ayaban ni Paula, tapno naragragsak. Oh, Murtadyo. Rabrabiin, ngam apay nga imay kayo. Umay kay Jay balay da boss Charlie. At ay Jay ita.
Ha? Umay kan Paula. Ado ti arak mi ita. Ado ti pulutan tayo. Kuha. Mabalin ka di, intun bigatan. Makaturturo ka kita. Iso ajak kayat ti umay. Nubigat ton. Anya, awan kami inton bigat. Ay basta. Jak kayat ti umay ita. Intun maminsan langan. Sorry, talaga. Oh, Rodora. Di ka matan matagtagari amang buya kadagiti trabahador. Kuha. Ada pang panunutag. Ngamin, nagasat dagiti ubing ita. Taadan pagadalan diti puro. Idinto ta idida kami pa iti ubing. An-anusan mi timag na iti adayo. Tapnoin kami ag-eskwela. Awan ti nakapanunot idi iti kastoy. Talaga nga awan. Gaputa ti adda iti panunot ti naganak. Kat agtrabaho da. Para iti pagbiagda. Para iti pamilyada. Sana bale. Tadan iskwilaan dagiti ubing. Nupay agpatinggalang iti elementary ha. Kat mabalinton into nagangay. Adan tumet high school. Sakay ko ma. Naragsakak para kan ka. Ipanakkel ka unay. Gaputa babaan kan ka. Maaddaan iti eskwelaan ti Purok Berde. Sapay ko mata saan la aditi Purok Berde ti mabindisyonan. Sapay ko ma. Tauray dagiti daduma a purok nga kasapulan. Edmar, anyan ang nagsayaan ti panagpuspuson. At adda ang mainlavak no kasta. Kasano ang makapagtrabaho ni Sir Edmar? No kimayat kat kamatan. Linyad agdanan ti kimayat kat. Itaman pa'y ang makita ka akasta, Rodora. Main inlove ka no ngamin kanyak. Sigudan, ana in love ka idipay. Alaman langan, ibatakon ni Edmar. O sige, boss, inkan, or orayan da kan dagiti tao. Maayatanak ka talaga kada kayo adwa. Ala, umay kamatan, Rodora. Tayo tuloy ti agulula iti masetas. Wan ma'am, umaya kon. Kasta agtulnog ka. Ay na, makapabannog mo ti agmula iti masetas anya. Nabannog ka? Itaman pa'y anangag ko daytakan ka. Idinto tano trabaho, awan reklamo. Kaslang arod na bannuga. Oy, madlaw ko medyo kimutong ka Kan mayatan ti panagkawkawas mo. Agraman ti buhok mo, naurnosan. Isumot kami timbagam. Wen, mayat ti kasta. Agminar ti pintas mo no kasta. Nga may mayat pa'y no mas sexy ka. Iso sige, agtrabaho ka, tapno adda ako mutong ka. Itaman pa'y nga adda kayo manan. Wen, ngem pumanaw kami inton matamtama. Mapan kami ni ti kabarbaro a balay da Boss Marcos. Sa dino dayta. Adayo, sana nanaskan nga ibagak no sa dino. Kat, ni Charlie. Ayan na. Adda iti silid na. Di na kaya tirmuar. Maturog ka no pay. Kasta? Sige, inak nga rodan. Ay, ungayam. Jay tulagan tayo di. Di may papankin ni Dolores. Interesado ka kadipay? Una, sakton timang tad iti gunggunam. Basta agbaligi ka. O sige. Kaano nga iwayat ta? Inton sumaruno nga umay kami. O sige. Ngam kayat ko ti advance. O ano saan? Yag mo aminan. Aniya. Kasapulak ti kwarta ita. Iso ayag mo aminan mortadyo. Mabalin. Una, sige. Mabit lang tay kang kaya ti kwarta. Itad ko amin ang ti itangdan ko kumakan ka. Agyaman at mortadyo.
Saan mat gayam anarikat akasar-sarita ni Murtadyo? Inted na amin kanya, tinagtulagan mi agatan. O ti kortak ita. Iso nga ita, inak ijay ili. Gumatangak, iti agkakapintas, akawas ko. Sige, kakabsat. Agsweldo kayon. Tangay Sabado ita. Urayan nyo ang mayawag tinagan nyo. Sakay umay dito'y sango, talaan nyo ti sweldo yo. Daytoyan, Edmar. Adto'y tilistaan. Kompleto di Tanti Aldo ang nagtrabahoan da, kanti masweldo da. Sige, auntie. Yawag ko tinaganda. Ket da kayo timangted iti kwarta. Uwad barok. Aham. Paulo Basilio. Ay na, nagsweldo tayo, Rodora. Kasanungay, agpaili ta? Ano day tati kayat mo? Agpaili tayo. Tain tayo makimisa. Kalpasan na, intayo agkatang itinuan niya ladita na makan. Tay mabalin ang maistak. Tapno di tay maawanan. Saan ka mo't maawawanan iti makan dito'y Kwa. Kayat ko asawan, kas ko maiti arena, asukar, kandag dumapay. O sige. Dagita lang matigatangak. Gaputa idulin ko ti daddumaan na sweldo. Gaputa agurnungak. Anya ti orno nga. Kayat ko ngamin ti agadal manen, Rodora. Ha? Siga, awan ka din ti planom nga agadal? Kinapudno na, kayat kumat. Ngam si kalatan ti agadal, Dolores. Nasayaan day ta. Tapno mangisoro kan tumatan dito'y purok tayo. Wen, talaga akas ta ti plano. Kat sapay ko matamatungpal. Dayta ti tarigagay ko ita. Awan ti imposible na talaga akayat mo, Dolores. O sige, agurnong ka. Pasan ti sweldo, Edmar. Nga maging gaita, jak pa'y nakita ni Rodora. Nimot Dolores, tinangalaman iti sweldo na. Di na siguro kaya ti agpakita ka na kayo, auntie. Ay, ngam sana balay. Kat kasano, agpaili kayo kadi inton bigat. Wan, auntie. Kumuyog kayon kada kami. Ingkam makimisa. Ken dumagasak matin iti police station. Ay, umuna kayong tulata. Oray mao di ak tulatan. Ta ikamakam ko nga imula tay imumula a kamote. O sige, makamu kayo nga rod, auntie. Agpaili ta inak agatang iti masapsapol ta, barok. Sakto latan, auntie. Siya akong ti agatan. Saan nyo napanunutan pa'y dayta? Agriin kan, Dolores. Agriin kan. Baka turturo ka pala. Saan ka di agparbangon tayong agpaili? Wala niya! Isa bumangon ka. Tagsagana ka. Iti kasta agpaili tayon. Ay, Wan! Ay na, nagimas tumot ti maturog no kastoy aparbangon pa ilaang. Alakit din. Bumangon kan. Tapno agawid kan katagsagana kan. Ipadlak ko na ito balay ta agpaili akmatan. Itay pa'y parbangon nga imuna da Edmar. Atay ta. Naipadlak ko na. Nana Lomen, ni Edmar, Akwa. Nagparbangon da nagpaili. kadwala ka di manen ni Dolores? Wan. Nakapulos ka mat. Agpaili ka kadimat. Wan ko mahanana. Sayang, nakikuyog ako makadakwada. Ay katagkuyog tan O sige nana, intangarudan. No kasta, nagdiretso kayo iti Purok Verde. Wan, boss. Wan kayam. Ada ibagak, boss. Interesado ka kadipay lang kini Dolores? Ni Dolores? Mortadyo, kasla si kamo ti interesado kan kuana. Saan, boss? Gaputa kukwayo mo tayo jay.
Ang no di yun kayat. Kuka kon, boss. Interesado ako. Ah. Kinapod no na. Dahil tati kayat ko ngay pagakan ka. Ingin ka ito yawi dito. Kaya't iso ti agbalin nga asawak. Nagpatulong nga kini Paula, boss. Inikakititangdan na. Tapno babaen kan kwa na. Nalakla kami amatiliw ni Dolores. Tinangdanam? Wan, boss. Intad ko amin tinagtulagan mi atangtan. Ta kasapulan na kanuti kwarta. Nagsigurado na. Ang mala. Sukatak ti kwarta nga intad mo. Nulakit di. Tagbaligi kayo. Siguradong agbaligi kami, boss. Kanya ti planong iyo. Plano, papa? Wen. Saan ka kadi ang mga asawa? Awan kadi ti babae nga isang pet mo dito'y kabarbaro abalayta. Uno saan, ijay kayon to purok berde ngagnaen. Tapno damat tao iti balayta ijay. Mga asawa, papa. Agsapulak pa itikas ka ni Rodora iti kapintas. No kayat mo iyo, ipabusoy kon kan ka ni Dolores. Anya? Ni Dolores? Wen. Amom, iso ti target ko nga asawangan. Ang no kayat mo, isikan ti mga asawakan kuan. Ni Dolores. Tigayam ni Rodora? Wen iyo, napintas ni Dolores. Dahil talagang ta medyo nalukmag ti pamagina. Ano pa'y kasta? Napintas lata, iho. Pura. Ada kami dito'y ayan ti tanam mo. Kaduak ti asawak. Sa apay ko mga rood, tanagtalnan ti kararuam, balasang ko. Wal bakay. Kasiguraw, adan iti nagkay sa abyan. Tanabayag mo tan asana nagpapakita. Kasta ka de. Ang dito'y kadilatan ti tanom na. Saan mo kadi ayales, ijay purok berde. Ta ijay met ti kunana nga ayan ti balay na. Ay, pampanunutek day ta. Ay, kaslagtok yat tiriknak. Isuabay ampay lang dito'y day ta atanam na. Tadyak mo't amaw, no niya ti sitwasyon ita ijay purok berde. Ang dumteng to ti aldaw ayalis ko ti bangkay ni Rodora ijay purok berde. Ala sika ti makaam mo lakay. Ang no ita, at talinaad pa'y laang dito'y bantay. Sige na Loren, sumina akong ditoy. Tadamapan ko gatangan iti day banda. Iti ayan dagiti lupot. Gumatang ka iti lupot mo? Wala na. Sige, tainakmat nga rod makitsenda. Ay na, Rodora. Italamanan ka umay ta dito party ili. Kaano day di naudi ay umay ta ditoy? Nabayagan day di ah. Uy nga Rod. Saan na bali? Tadda tayo dito eh. Oh, agpa-picture tayo. Mabit lang nga tayo bakti photographer. Mano nga photographer? Dito yung banda. Picturean da kami man. Ay, mag-isaw. Ay, pwede nagtugangan nyo. Agsimpa tayo nga rodan. Smile! Ay, tagan na kayo ha. Isa, dua, up. O sige, dua kayo Dolores. Edmar. Sige. O, sige. Manong, dua kami mat. Okay, sige. Medyo kasi kayo basit. Aha. Dito. Ready? 1, 2. Oh, da kayo mat. Manong, may sapay dito eh. Sige, ito kayo, Mark. Nakasagan na yan. Smile. 1, 2. Pintas di smile mo. Ayos. Manong, kaano nga'y amaalami tila dawan mi? Pura kayo niti, may sakit ka gusto nga oras. Ito wala ni ti studio dita sintro.
Sige. Ibagam no mano ti bayadan mi. Tabayada kon. Buyaak man pa'y da ito'y ladawan mi. Sakbay ama panak iti police station apagurayan da Rodora ken Edmar. Diyak namin unay nakita itay binayadak. Dahil piladawan mi kan ni Edmar. Nagmayat ah. Dahil piladawan mi at... Ha? Apay akastoy! Anya tinakita ni Dolores itiladawan da atallo. Gagayem, di uliwana dinggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Tinapalabas. Agimon ken masuron ni Paula kini Dolores. Gaputa iti panangawis na kadakwada kini Edmar. Intulod ti baro daytoy. Kalpasan met ti panagsweldo da Dolores. Napanday jay ili. Ket kalpasan ti pan nakimisa da. Napanda nagpasyar ije parke ti ili. Nagpapicture da. Ket idi napan innala ni Dolores tiladawan da. At danadlaw na itiladawan da atallo kada Edmar ken Rodora. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Rodora! Ay akastoy piladawan. Dahil ito'y ladawan mi kan ni Edmar. Mayat mat. Nakasalabay pa'y kanya. Apay da ito'y ladawan da kan ni Rodora. Kastamat kan da ito'y ladawan mi atalo. Mayat matipan nakaalam ikan ni Edmar. Apay ti ladawan ni Rodora. Kaslaan niniwan laang. Itaam da ito'y ladawan tayo atalo kada Sir Edmar. Ganda ito ladawan yung adwa. Apay akastoy. Kayat na asawan. Saan nakakayat a picturean ti camera ti photographer? Imposible mat daytan ah. Apay ngay atila ang ladawan mi kan ni Sir Edmar ti mayat. Apay amadikan ka. Kaslaan niniwan. Nangisit at yak maawatan. Ala, saan na bali? Idulin mo dayta, Dolores. Tapno at da remembrance mo. Kasano a remembrance dahil tiladawan tayo atalo? Kat kaslaan niniwan mat tiladawan mo. Uray dito'y Joet yu kan ni Edmar. Apay akastoy? Bay amon. Alaam tulangan tay dakkel aladawan tay jibalay. Kantay ladawan ko. Isunto ti remembrance mo. Anya? Dagi laangan ti alaam. Kukwam tun dagi jay. Napimpintas dagi jay. Ngam day ta igam mo aladawan. O sige. Alaak to nga rod ah. Saan mo nga ipakita day ta aladawan ka ni Edmar Dolores? Nakababain mat kenkwana. Idulin mon. O sige. Ikabil kon dito'y bag ko. Ado day ta ginatgatang mo Edmar. Ginulpim samatan. Wenanti, abasto tayo. Ay, oray siya. Gimatang akmat. Narigat mat ano si kalatan. Ala, sana bali. Nasaya at deta, anti. Tapno saan kayong agparikot iti pangalaan nyo iti iluto yo asidain tayo. Sa bagay Sige anti ha, tainak pa iji balay ni Rodora. Sige, mapan kalat tataagluto ak. Awisam tulangan da Dolores kan Rodora. Ta dito'y dan amangan. Agluto ak iti ado. Jaknam naman na madanon kayo adwan iti paraangan mo, Rodora. Agtugtugaw kami pailaang dito'y, Sir Edmar. Dagparpariir kami. Wena, oray siya. Kaya't kumati agpariir dito'y. Mayat dito'y takas labas sita parke. Talaga? No saan laap pinatpat ni Paula dagiti nagsabungan amasetas. Napimpintas pa'y kuma. Ha? Apay apinatpat na. Jakman ammo iti dayja a tao. Takas la nasakit tinakam na kada kami kan ni Rodora.
Iso nga impapasnan kadagiti masetas. Ngam, saan ang nagbalinday jay nga inaramid na? Binarsak ko at isaka na. Nga oray agpilay-pilay amag na. Terror ka nga rod ano kasta. Talaga Ngamin, adda rason ko no apay nga inaramid ko tikas jay. Jay mula da kumamot ti patpatakot. Hanggang sayang laeng. Nang runa pa'y tanateng. Kan saan nga iso tinagmula? No dikat ninanang na. Oray kaskasano, amom a pinanunot dayta. Nasimpat a tao ni Dolores, Edmar. Dayta lang ta talaga alumaban. Nang runa pa'y numadi ti arami ti pada na a tao. Dayjay lang mo't Paula ti makap-apak. Gaputa talaga ajak magustuhan ti ugali na. Saan ka diya nagkapya kayon? Paliiwan No di agin ko na lang. No siya, awan parikot. Ay, patsyam. Mga nukon kuna na lang. Kan iso nga inawis na tala idi ijay balayda. Tapno makita na ka. Kan tapno pagawidan na. Kat sikat agbati, Edmar. Sana nagbaligi. Anya? Amok pa'y kit di amasuron Taimbagam nga itulod nak ijabalay. So nga iti pumanawtan, nadlaw ko ang maditirik nana. Kat nakamisuot. Oh, Edmar, adda kamit gayam dita. Ni, kaduam ni Dolores? Ha? Oh, Paula! Nagaduday tabit-bit mo Juan, Edmar, mabaling ka di? Bagkatam dagito'y awit ko, ta itulod mo iji balay? Please? Ha? Sige, patgamon Edmar. Ingkan, madlawan na bang bannog? O, dayta. Naitulod kan Paula. Sige, agpakada akon. Ay, mabit laang. Dito'y kapay, tamang isagana ak iti pagsangwan ta. Saanen? Agi na nakakit din. Madlaw na bannog kaunay. Hindi ka pa'y pumanaw, Edmar. Pangaasim. Bayam amang isagana ak iti pagsangwan ta. O sige. Tangay agpilit ka. Patgan ka. Agyaman ak ta magustuhan ti insagana. Sige, mangan ka pa'y iti tinapay. Naimas dayta. Mabiit lang taikang ka iti platitom. Agyamanak. Nagtaktak ka pa laeng. Yahoo! Paula! Simre ka kun tanakalukat matiridaw mo. Ti buwisit ang babae, tay may pailaang. Wow! Naimas tin sa ganam di kagdanag. Sana kamangan iti dayta. Daputa adamot ginatang mi akasta. Aping adda ka? Anya ti ibagam? Madlaw ang masuron ka Sir Edmar, sapsapulan na ka ngamin ni Nana Lomen. Ado ka no ti importanteng aramidam. Iso nga, umay Sige, inta nga Ruden. Kami pa'y Paula. Kami pa'y Paula ha. Next time to lang, anuan. Buwisit talaga dayta, Dolores. Iso ti kontrabida talaga iti biyag ko. Kinapudlo na. Saan na kaapapaayaban ni Nana Lomin, Sir Edmar? Ngam kapanunutan mi kan ni Rodora daytoy. Naibayag ka ngamin itiayan ni Paula. Iso ang nagbutang kamin. Ang mga no aramidan na ti amin, tapno masulisog na ka. Uno mapikot na ka. Agyamanak O sige, agdiretsutan ijibalay ni Rodora. Addain sa gana na merienda. Naimbag dayjay. Tauray adot ti kanam, awan parikot. Tanong ijaayan ni Paula. Anya nga iti ammom? Ang mga no addain laok na iti kanam, tapno umamo kakenkwana. Narigatan. Maaramid na nga tatikasta. Anya kat ta saanan? Naaramid nanto pa'y tinanggargarikan ka. Kinapudno na.
Siya, jay nagbato iti didingda. Anya? Wen, sinurot ka ngamin idi, Sir Edmar. Ta nakita ka nagturong ka iti balayda. Di ka mauray arumar. Binarsak kon ati didingda. No kasta, agyamanak manan kan ka, Dolores. Kalpasan na. Pinagsasawak man ni Paula. Taad dapay iti paraangan da. Imparupak kan kwa na asaan nga iso ti kayat mo. Agasem, naka-short pan idi. Kan naging pisti t-shirt na. Sakot, nakabangbanglo kampay idi. Maray awak at talaga kan ka, Dolores. Nalaing ka talaga. Oh, at datan diti paraangan ni Rodora. Oh my God, umunagtan, Sir Edmar. Aday ta, napudutan ti tsaa. Agtsaa tayon. Kan mangan tayo iti tinapay a ginatang ni Dolores. Naimas day ta. Kastoy mat at tinapay, tay impasangon ni Paula kan ni Sir Edmar. Amoyo, masya na kini Paula. Gaputa agayat launay kanyak. Mariknak dayta. Ar-aramidan na ti amin tapno ayatak mat. Ngam, saan ngagbaligi? Gaputa damatan ay ayatak. Ni Rodora. Maayayatan ti pusok ang makangkangag iti dayta. Talaga? Uray asino mat Ngam. Ay, Sir Edmar, mabalin ka di asaan kan amapmapan ijay balay da Paula? Delikado. Sige, matungpal. Dolores, saan ka di nga ay ayatamot ni Edmar? Ha? Apay manan anadamag mo dayta? Sungbatan nak Wan. Apay ka di? No kasta, masair ka no ibagbagan ni Edmar nga ay ayatan na? Ay, si Kamat. Nadlaw mo ka din, ana sa Irak? Sa anak ama sa ir. Ngamin, naaklon ko mati kinapudno, idi pay laeng. Ada kayo, te para iti tungkal maysa. Di oray pa agin narakop, kan agin nagag kayo iti sango. Anya ko ma. Talaga? Winmat. Ngam no ni Paula, ay, Jack itulok. Jack kayat ni Paula, para ka ni Sir Edmar. Dolores, agyamanak manin ha. Taging ga ita, naimbag kalata kanya. Naimbag ka agayam. Uray siga naimbag kamot agayam, Rodora. Ala, maturugtan. Tani, agtrabaho tayo manan ng tunbigat. Good night, Dolores. Sir Edmar, dandanin malpas na ito eskwela nga araramidan tayo. Ay, kamaudyanan na damit langin pag-eskwela dagiti apo ko. Wen tata, nagbiit. Gaputa nagagat kayo amin. Uray babae, timulong da. Para yawat da, when no anya pa'y dita maitulong da. Huwag nga rod, sir. Kat kalpasan day ta. Sumarunong tumat ti basit asimbaan. Agsubli kayo iti Purok Verde. Kahit saan kayo agsubsubli ditoy. Aging gaadiyo kadwa ni Dolores. Sige, Boss Marcos, matungpal. Sumurot ka di kada kami ni Boss Charlie. Sanan. Ken diyo ni surot ni Bugoy. Tapno ada katulungan mi ditoy. Ngada tagaluto. Matungpal, Boss. Haramidan nyo ti kabalan nyo. Tapno may sangpat yun ni Dolores ditoy. Nalawag ka di matlaing. One, Boss. Ken masapol anadalos awagas. Daytay awan ti makamo. Ada kayo lang tinangitalaw ken kuwana. Matungpal, Boss. Iho na panan da morta. Isang panalakit din ni Dolores ditoy. Itayam to ano kursonada. Agap no di mo kayat kukwakon. Kuwayo lang, papa. Sige. Naday tati ko na biho. Sayang. Nuapay ngamin na pinatay ko ni Rodora.
Jack pinanunot na impag. Nalabit. Dapay kumaita. Kat iso ti asawa. Sayang nga talaga. Nagdarasudo sa tumat ngamin. Diyaga mo akas di gayam ti naramid mo iyo. No umata impakaamom kanya nga dagayam planom amang tiliw kiniradora. Nalabit. At ako mamat advice ko kan ka. Papa? Ang banyo nga rot. Nalpasan. Bayan mo. Makasarak kanto iti sa balian na pintas sa balasa. Anya ti damag ito iti purok berde. May papan kinirador. Awan ti makamu iti naramid ko, Papa. Nasayaan nga rot iyo. Nasayaan launay. Oh, nagbiitan SP Juan Martinez. Dandanin malpas ta eskwelahan. Saan matunay ba si tinarami? Wen hepe. Magudwa iti innem asiled. Grade 1 aginggat grade 6. Ken addanto pay siled a pagturugan dagiti mamaestra. Uwan. Kan nadapay met espasyo. Babalin niyo pa iti agaramid iti quarters ti maestra. Wen hepe. Kasta a talaga ti plano. Ken ado pay met ti kayo a maaramat. Nasaya. Agyaman akta nakapasyar kayo, hepe. Pasensya kayo na. Manmano nga umayak di police station. Tabambantayak dagiti trabahador. Kung nakmetan kan ka SP Juan Martinez, awan paregot dita. Kan maysa, awan ti paregot ti Jigili. Natal na. Nupay kasta, araramiden mi latta ti trabaho mi. Agronda latta dagiti kapulisan, agsisinob latta. Bilibak met kadagiti kakadwa, hepe. Nagagat da. Rumbang lang. Wan gayam, SP Juan Martinez. Nabilang takasapulam titulong ko ditoy, umay kalatay di police station, tas idadaan na katumulong. Wen hepe. Kat agyaman ako unay. Sige, hepe. Mangal daw tayon. Sapay ko mata magustuhan nyo tilinuto. Wan kapsat, magustuha. Naimas dayta, ada ikan ken natang. Marunggay ken ugot ti kamuti. Mayat dayta, sakit ada bugong ken kamatis. Naimbag ta magustuhan nyo, hepe. Launay SP Juan Martinez. Sige, hepe. Mangan kayo lata ha. Mangisagana akpa iti kalaman si Diyos. Oh, Paula. Sika magday ta masabat mi. Sa dino ka diti papanam. Hindi project, say. Pumasyarak lay jay. Oh my God. Sumurot ka pa ilang kada kami. Sige. At dapagsaritaan ta. Sige, Paula. Uminom tayo. Dahita tayo paggugustom nga arak. Talaga apag gugustok day tang arak. Aha. Ato iti basom. Inika ko ni ti arak. Agyaman nakmurtadyo. Awan gayam. Anya ka ditiga po nang adda kayo ita. Tapno ipatong palmin. Tayo nagtulagan ta. Gaputa magagaranan ni Boss Marcos. Sige. Aramidan tayo. Planuan tayo anaimbag. Siya ti makaam mo. Saan abale, ta-close kami itakin ni Dolores. Nakaya talaga. Bagay, tipod no. Pintasa. Gan, sexy Good no, Paula. O sige. Ibusam day taday ti basom. Agpulutan ka pa eh. Talaga nga. Ibusak. Naimas.
Talaga na imas da itang harat. Mabit lang tabuk-bukak pa iti basom. Adtoy Paula. Sige, inumam latta. Naimas da ita. Adu pa iti arak paborito. Boss! Ay, Mortado! Nagdumugan! Nagdubugan! Nagdubugan! Anay! Natumba! Ay, anay! Mortado! Ilan ka balan! Todas mon, Paula. Anay! Kukwa kaitan. Agbaligi nga taan ni Mortadio iti gagem na kini Paula. Gagayem. Di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Rodora!